whaatulou atu le palutau e pau le maoto. Hio lo fionga le fonga fitalai. Tainane foi sui mamalu le fono au faitu la fono. Ia whaatulou atu foi pa io tia whau, malai whau tunga tangi a Samoa. Ia manatu e uia le whaivo whaaseenga e uia le ata mai o le whanua se o na whaivo whaaseenga. Ia na whaasea ana lia. Ia pe foi upu e whaasino le mātou whale vai maunga. Whaasuanga tālo i mato apa ula nai vaia. Whaasuanga tā foi lo fonga na whanua nei papa le loa ma le papa uta. Whaatulou lapa. Pa io Samoa, sa mwhai ngai le toi avea. E o yeis whamtalanga vai maunga wha pele ai. Ia tu maua sa mwhai ngai o le wha vavau. Ia pa io sio tu malo. Ia tapo i mea man manuia. Man manu teimi. Ia ona whai statu sao wale. Tala whatau tupe. O pia nei laulo a fono le mautofono Samoa. Mawal matua le launga le vai mong wha. I le tusi lau tam whai ke visiano le vai aso le nei. Lo iai le manatu au tu e wha pea. Whaavae lau tautua i le alofa moni i le atua. Whaavae lau tautua i le alofa moni i le atua. Ai whai mai lau tua le tala tupe ale. Whionga le minstau tupe. A inga. Au tasi nga whatauli maina ati nae o a inga. A tu whatasi la le. Mau lau tau mwhai. Ma le au tua le tala tupe ale. Tato malo. Ian whapere a whaavae lau tautua i lou ainga. I le lofa moni i le atua. Build your service to your family on a foundation of true love for God. O le fasili. Whape whea na whaavae lau tautua i le lofa moni i le atua. Whape whea na whaavae lau tautua i le lofa moni i le atua. Manino awhiong pa ia le atua. Pe foi no mori mau iaile apostolo nuese. A whai o te tautala i ngana tangata a toa maa ngelu a le aiso walofa. Ia. Pe ia uole. Apa mea tāliri. Po sume pelo tangi. A waile ngata i ni tātou tautatala ai. Ia tātou wola ai. Tō so i fua. O mātou wolai, le lofa moni i le atua. O le fasili foi le aona, fasili ei tātou taitai wa vema. Taitai o tātou malo le nei vai tau e mese le nei pa inga. O a mai tātou a inga. O a mai tātou i tu malo, o a mai tātou atu nuu le nei vai tau. Ia, o le suil nei e militino ma li tu malo i teimi uma. Sau siringia foi lo tu malo a mai to ainga. Ia lau sunga li fai pule. Tulanga tau soifua malo loina le lei. Tulanga tau soifua fale anganga le lei. Tulanga tau tamau ainga le tupe alu ma tupe maua fa ale le lei. Pa tulala wingo tau saunonga. Na foi le mato i tu malo Eleni ele tua iai. La foi le tatalonga mas fau le fionga le mistau ele ma. Ia lo fongiel ta sanga nei tu malo. Ele o fianga lu iai e fa ftai o lewa. Sono manino le tatu fionga le palemia male. Ia le tatu fenga malo. Le la toe tu ma vai fo lua ia ele le tatu malo me se lava ele fasino le mato fale vai monga. E mo mori la nga whaftai. Lo fionga le taitai il malo, lo fionga le palemia. E meise ua te leel swinga o le tal whatai o le tu malo vai mong wha. Ia mai lava le vai singano, tau tu sase pa ia munu, pensula munu. Ma eu le matongo fio tapilanga piona iai. Mori atu whaftai tele.
Whaftai mo le mātou stage la wai luma le Sheraton. Ia mese foi wa whai ma wala wa. Wane e tu risi mata. Ia mese foi le mātou Black Sand le luma le mātou mawhale. Ia toe nai falsa mo i nafa mo le mole. Ia mese foi mtanga le wenga le malolo nafa mo le whamata ngofie ina o le tala whātai e pia. Toe tasiela wala i nao le mātou o le awala le alu itua le mātou pitonu o le vaisingano. Whamole mole lau whionga le minstao ngal wenga, lau whionga whulitaitai le malo. Ia, oi nao lo Yes Company ua loa tau sanga o tau tua le tātou malo mo le tātou atunu. Ia, company leo le inalani. Loa tau sanga foi o tau tua wal fonga tau mafa le palimene, mesi foi fonga tau mafa komiti. Ia tua iai, company ni ua o nalo iai fa si unga le awala lea. Ya na foi lo suai nei o mātua pensione fa mole lo fiunga lo fani le awala lea. Ia tua le inalani. Tina le tongia ste yo Maramlan Company o le inalani. Ia e whaftai. Nau na tuatu i taftafa lo fiunga le. Taitai il tātou malo. Ia le awala le su mātou pitonu i vaisingano. O le mātou pitonu i lalo vaiam parisi lau fionga pe fui no la ungai le tātou tau fianga taluai. Ia o awala alo ia. Ia pangatia tātou taulanga ili ti bunga malolo vai. Pio ia e tua iei le whangasoloa ilo tātou atunu. Tua i awala alo iei palisi mnalo vai. Ia alo iei vai ngai mo miel toi whalele ia wala vai. Whamon lau fionga sisila ni ai. Ai mese lava i mori awala. Wa ona lo fia si o tātou atunu ia whai lava i awala li e palisi mnalo awala alo. Nei mātou pitongu i funga lei mala mangoto lau fionga. Mese foi i le mātou pitonu i vai mea. Ia lo fia lo le tele timunga ia ona iai lea tulanga pangatia. Mese lava le whangasoloa i whanau aonga. Ia whapena foi i le tātou pitonu nei mulnu. Songi mulnu ia whaftai o lo malu pele tui tai talingalu. Au le tui ngā uta lau fionga. Ia e lo fia na ia inga i so mātou i tu mālo pe asua tu il tai. Ia lo māni al talingalu le tua mauta o tātou mauta ia me se foi le mauta o tau filau. Ia māni ia pena whaau atu i tua te talingalu le pito i tua whamole moli. Ia sa i foi le manatol nei tu mālo te falta wala pa i o tātou mālo se awala alo i nai. Mai songi po ia nga iatu i vai usu. Ia ole po malai ne vai tau le tele ole poloka o wala pele hanga i mai sanganga male falata. Ia silsila iei hanga i numnai. Mana isi awala alo i il vai mea le vavai mai ita avale whangasolo il tai au mali mana wa ngaluenga. Ina ta tia tu au ta fole. Lau fionga. Ia lau fionga le minsta watina business laiti. Whaftai o lewa ilwa ngā tupe lewa whanganga mo concessional loans. Ia me se foi o nei tu mālo e tele lau whai pesinisi laiti. Ia lo whai awel wha mua mua lwai monga wha, mua lwai monga tolu lau fionga wha mua mole. Tanga lwenga o ainga manga whasotai. Ia whaftai tele lau fionga minsta. Le ota ta oto lang tonu le. Tu langa foi ploketi nei tu mālo. Ia me se foi paone lu tu malo na toel tu per tu fa na ole back to school. Ono le leio fa tu langana o mato. Wa ngale o fa sa fu atu le tu ma ainga le tua. To le sitala uma ainga. Wa ui la wa el ta oto le potiole. Fa ta wa fa il ta tu lu wa fe lotas. Ia ai sa ia le nganga wa fa tu pla ia. Ia no ma mesi tu malo. Ia pole ala lea na toi ngā lulua i peo mātou komiti. O pei tua toi le stala ai ngā uma. Ia lea na whaasafua ili whamlianga lea.
ia o talo ia le o sau i lalo la tanga luenga le back to school ba ia tele to fa wa le tau sang ia lalo foi le tanga luenga lo fionga le ainga ma so tai mana ia lo sele ni mo pepe fo ia mana ia pena ia i lalo ia bo a foi bo tato isia so fa pitoa back to White Sunday, back to Father's Day, back to Mother's Day, ia tato back to back ia fa pea mana ia ma we fam yanga ia wai e manui ai na ma to tu malo Longo fo lai se amanoa ia Maria Fenor sui o le vai bango falo sa no se tu atu le vano le pionga min sta tu pe mo fa fai lo fionga mo le vano e fa maru sui mamalu matango fier sa noanga ma le lau e paua sina mala le tasi fa mol mole rango sui o vai monga fa eu matou fa vai monga e alo fani e matou tenga lu fa tasi mera tal sanga tu sui fa mol mole la vai foi ma vai monga lua ma tasi tato tal sanga le vai tasi e tele foi matou tamai pisinisi la ia e mna mi foi so sanel tato tu pele ma le malo fa mol mole ia si vai ngala titile fa na to si malu ia mantua mai matou o fai na o tau fa pe mele la tunu ele fe al fani vai monga mo mua ma tasi ma le lua ma tolu ma fa a tatou e tatou fe al fani tatou tinga lu fa tasi fa tai mo lo no ia malo ia o lo tu la mai la fionga te tai malo se tu atu la vale no le fionga le liparmia ina nei te iwo o vai aso lea o vo inisi lungo social media fa pe mai fa le back to Sunday e mal back to Father's Day mal back to Mother's Day e tasi ale back ngal back to school al fasa onga le na mo a onga o fanau ai tati e ni si back se ia no fo inga fo na fa solo mai le ana ma nei la fo tuang ia malo fa tai lo fionga te tai o malo ia fa o mal sa noanga vai monga fa te lo fionga fa tai foi mal fa la veolo se o so minsta moni au vai mongo le ainga ia fa tai foi o mobile tato maftanga fa mo moile na vai atu tato tuto tas o matango fiel toe fa tastasi o faltu masanga o mana ia le fa mo le o to sila fa ia tu lo tole o tato faltu masanga ia tausia ia al volvo pel tato so tanga le so tanga falangano ia fa stai le fionga palmia lewa sa no manino tu sai foio ia mo nga fai va vale sio tu malo pe on fai ele tu ai na pisinisi la iti ma ia fa stai o lewa sa no le fionga tai ia ta tia tu to fionga o fionga mi sta on fa stai tele la o fionga ia me se foi fa mo pe ona ele lango le tato mtanga luenga ia mo le auto ino whanau ai al tal sanga nei tu malo no tal tonu o le finangalo foi le lau fionga ma le mtanga luenga wa lai ona le tu ilalo le pia primary lalo fon fa vai sila fia foi la onga le pia primary ia taipe ia le kolisio Samoa ma le kolisi tele ia avele ma le fifi e lo lofi ma iei whanau tato atunu e ngata ole vai maunga ma faleata ia lo iai fo ia lom whanau mai i tu malo i tu o sio tato atunu ono o manatua nei matua a fio mai ngaluenga ma fi au ma ia mai lato whanau e a onga i la pia primary ia anto e manava leo na to e pikire o la nei o lato whanau o le ala fo i leo si itia maununga i le lolo nei a onga ova male afe se lau tamiti ia aole atu ngalunga lo iai ono lo ua iel fina ngalo le to iai a tongi o pili male stala al nau ta inga sa iai le mato komiti le aunga fatu mauina pele le lei ato toole mato fale aunga fou awa tele o ploketi e mao ele iai ni maintenance plan ale ala foi leo fata auto el mato komiti ina fatu mauina pele leio o le mato a onga awa ele ia se matu e nau e awelan whanau se me leo tulanga le lei
mesil soifua maloloina lelei le ala foi le nau ai faatumauina pe le taugiina o matou tagata togi aso loo iai ia faatumauina pe le mamā o le loto ae mesi o le aʻoga ia peitaʻi ane ia e le o mafaina toe gafatia e le matou komiti ona fauau le togiina o tagata nei tatalo atu ai lau afioga afai e isi fesoasoani e mau mai le lalo o le tatou OGG mafai ona kava ai maintenance o le tatou o faleaʻoga ia ona auai leo se manatu le nei komiti ma lenei nuu le fuafuaga aua le matou faleaʻoga lau afioga na afua mai lava le luafe suluiva ina ua iai le faataoto le matou poloketi na ala foi na talia e tatou paaga ia mai fafo ona lelei tapena o le feasibility study ma le tusiga o le talosaga le proposal faatulaga lelei ia o lea na tali mai saina a le faamoemoega lenā lau afioga ia faatumauina pe lelei o faleaʻoga ia tua iai le fanau ia mesi o le soifua malōlōina lelei o faleaʻoga e agaʻi ai e na ona taoto atu tafutafu a lau afioga ona lo iai le talosaga mo le faapiina o le permanent mita le tise lea o le matou faleaʻoga toe paua lea o le vaega loo tatalo mai le konkaratisaina ona le afia i lalo polokalame soasoani le malo saina talo atu ai lau afioga lo fane le talosaga sio matou aʻoga o le tuina atu ia ua le faapiina o le mita lea e pei foi ona fesoasoani mai le tatou malo ia i le faapiina o le mita i le amataga o le poloketi lenei ia loo mai lea se manatu lenei tumālo i le tatou tala o le tupe famoina le Muftalai ele i se ese le ia tuatu le avanoa le tautai malo o fionga pania Matasi le nei poloketi tāua ele i mamao le talaina atua o lo fito i tonu le tumālo o sui malu o lo iai le feutanaʻiga le tatou kapeneta ma le tagaluega o lo faatalanoa le taimi lenei e uiga le tatou OTG funding e i le faamoemoe le lumanaʻi e siʻitia ae fuatonu ala le mea le te saunoa mai ai ia iaiga o mea manaʻomia e le aʻoga ma le aʻoga ae maise ala le aʻoga a lou tumalo laga ese le tulaga ese o le fausia o le tou faleaʻoga ona o le faleaʻoga na ave ai le fesoasoani tele a le malo ma o loo totonu o loo gatotonu o le taulaga o loo faga uma i ai aʻoga uma o le tulaga manino la ma le mamalama mo le lumanaʻi e te lē le tau lauteleina o le tatou OTG program kavai la mea ia te saunoa mai ai na ia faaleleia tulaga uma o aʻoga taitasi e ese ai ma isi aʻoga ia i totonu ai tumalo o lea ua ave ana i le pule mamalu alii faipule ma le tatou poloketi miliona e soasoanifo o latou auā foʻi na o alo ma fanau a le itumalo lae o ia o le tou aʻoga o sa moa atoa leo mai ia i ona uiga la e tatau na fai fo le fua faatatau o le malo ona o sa moa atoa leo mai i le tatou aʻoga le iai le atugaluga tasi lava le mea na manatu o le malo i le mene o komiti o le faitetega o tupe alu faale tatau te lo foi le na afia le tatou itumalo le tulaga lea mae ua manatu le malo ia ua nei toe iai nisi faiga faavae ese atu faiga faavae leu faataatia atu le malo faataatia atu le malo e ua totogia pili tomaiti ae atu komiti fai le stala ma isi additional charges e lei faatagaina atu le malo o le ala leu manatu ai se toe vasaʻi laʻitiiti a mo lenei nofoaiga faalu pea le 10 miliona tesi ma le 5 leu 10 mo le taimi lenei a lesi tatou tausaga i luma atu e na au mamai leo manogi o manaʻoga o aʻoga nei totonu o le taulaga e pei o i lea e te lea i le faafitauli laga o lea o mai uma i ai tama fanau o le itumalo uma mai vaimauga tasi taulefā faleata tasi e taulefā ia ma sa moa atoa ma savai ae tāua lou finagalo ona o le puipuiga o aseta ia maintenance lelei ma fai le supervision monitoring ina ia lelei ai pea le tulaga o le faauauina o le atoaga atoa quality assurance mo le lelei o le faleaʻoga auā le umi na faaogā mo tatou ia o le faamamlamaga lea o le foi faafoga mai le fioga le minista o loo iloilo le tatou OTG mo le lumanaʻi ma le faaloalo
Malo sa no lo fiong te tai malo lo fiong le di palmia ia tu atu le vano e fa wa sa nga ngal sui le to mi fa so Te te tele lo fiong al te tai ole, tal manino le, nisi o atu ngalunga lo, iai le mātou a onga. Ia na e fwil wha moe mātou te so tai ma whana wha vai o i tu malo ia e ialo mo whanau lo i tonu le aonga. Ina e se mātou tuna inga fwilia mo whanau ia o lato i tu malo lo i tonu. Ia whaftai o losa uno manino lo vai ngal tulanga le, ia mātou tapua ia tu malmiguia. Ia tātou tala tupe lau fiongal minsau tupe. Ia mori nga nga whaftai me se fwil mtangal wenga tupe lau fiongal whailau tusi. Ia malmtangal wenga. O ngā so longal mātongal wenga komiti. Ia sa ia nau ta inga e maua ia. Ia tulanga o li poti e tua fo iaile sa mātou ilo ilonga. Mātou siringia mtanga o lenga tupe whaftai o leu tau nuu mai a whamtalanga tupe. Papia kaunsi o le lua tolu, lua wha. Au sau noel mtanga le fionga whailau tusi o tupe o lo ta oto atu nei le audit. Papia kaunsi o le lua wha lo lima. O e ta ua li poti e iloa ai le palimene ma e mese komit tupe. Tulanga sa il fati nonga au nanga mtanga luenga malo. Ona iei leo se fua fati tau. Tulanga piona. Fata oto mai lato tala tupi. Awa mai tau wina pia. O iei mtanga luenga lo fata ngisia pia manoa. Awa noa whainga luenga. Awa mato maua fo. Iei mtanga luenga lo o iei ia. Ia manoa ia wha pia mai. O lo taofi mo te minei. O on hold with hope ya mai ava no wa yai le faka ya au te lo le tau sa ili ava nga tupe fa tupe ya no ia ona sili lo le matu komiti pole ale de mafai na ausia mo nga ftau li mai no ausia o tula KPI som tanga wen pe afu tala fa tau tupe lo tu ititia ni so operational costs. Ia alo tu mau pia KPIs. Me le iwa masina o le tausanga whaltupe le la whamai aina nei. Fua whata tausanga whaltupe fau le la tato savalia luono lo fitu. Ia alo tu mau pia le taula inga o ngalunga whatino. Tu whesiri la ia. Whapewhea o na whatu mau wina pia le taula inga o ngalunga whatino po KPIs. Alo pa ui lalo vea ngā tupe mo le whatino o ngalunga. Ia me se foi la ia mano finga luenga. Peo no fatal no atu. Ele asa semtanga luenga fa pe mai. E matua mano sa matua fatal sangaina. Pita iane ia o ta auto se ilo longa al tato komisi mal tato mtanga luenga tupi. E ia va no e tu facilipia. Tato principal advisors fa fautua au tu. Ele fsing ia finga fa vai na ia va no nei. Aul fisidi o fe tonu eli tua oi e muta il fotuanga leale fa fotu autu polesili komiti fatino a fa yo lesa fisini yeni sosui malmo me se ful sanga ngatasi fa im fatte te ingol el tisi o fe tonu ai e yele tua oi o fotuanga e mafai ona tauli maina el tatu malo a whai o lea sa tu nātu le whautuanga al komit whātonu, whase e i le whaururunga. Sa matu whasiningi e fuele, whaaputongo tātou tuma oti tātou mālo. Tali le MPI, mai ana watu le mātou whautuanga. Whaapepa le mātou whautuanga. Ta oto atu se le longa le kabineta. Alvesidi, o le atonu lan ta whai o i al principal advisor e whai. Wa la tau ia te lo la tau e fautua ina a tau a fionga i minsta. A so vai. Ngalu nga tonu a le fito i tonu wa le ofisile o pulenga pulsili. O le pulsili o lo iai le to mai malanga va. Tu langa tau whainga whawai. Fautua ina i le tātou malo na tau tot. Lano whainga whawai te loe le i lewa te le atu whainga whawai le na whawai e wanoa ia. Astu alalo ni tu malo malanga falol.
Nisio mtanga luenga peona, lai tono le matoli poti. Ai tala futu ua. Ai tala futu ua. Le funtal no ina le nisio sui mamadu, ai tala futu ua. Ai sele mana yo li poti tu sile wo pela lo fono mota. Lua lima lua ono, numero fasu fa. Mai le piliota lua fe lua tolu. O isa ma fa ma wina ai tala fu nei. Recorded age outstanding debts exceeding 90 days over 1.7 million. Olfasidi. A faisa tu inatu ya tusi fa pulenga management letters and official audit. Ai siana le tali mai ai. Ai siana le tali mai pulenga ai talafu nei. Leu fa tupla ia. Leu fa tupla ia ai talafu nei. Ai olesa ma ua fautuanga suitusi. Ia faitetes fan talanga ole tu li komite tu la fa no tu maule li potier audit. Alfa afsili na fa afsili pele nei tu malo. Ai se ana le tali e pulenga. Ia ita la fune ina ufama ite mai. Ia na mta oto at fa fautuang. Ia a mese fo yo le lomale lau le winel tatou parlemene o li poti ne el sutus. Ia ta ua wale fau wina o tatou talo tupila numunga ia tulumunai. Ia a mese ai fo inisio vaanga peona iai le fautuanga al tatou sutusi. Ia ua fautuaina ma talia fo il komitupe. Ia mese fo inisio vaanga lo ianga iai le latou fautuanga. Ia na ua o mele lo fionga le minsta o le fono au mali. O te vai lua imna, vai rupeina ma le whaaloalo le saunoanga matanga o fia le sui o lo saunoa, ta luai wa tatou o mai fori tatou marolonga masani. Ia o le a whaau le 5 minute le te toe le sui pe a tatou taliu ma le tatou marolonga masani. O te whasi se lato la whatati e se ngaruenga le mauta fono au whai tu la fono o lana marolonga o le tae au. Te whasisilatu o toi amatalia nei, tau wanamanga ale whono au whaituna whono. Whamalolo on sai malolo us whono le pai o le palmene. E whatatia ese tau wanamanga o le tae au, o lo saunore sui us whono mo vai maunga wha. A ele i tuina atu le avanoa e wha uau ai le saunoanga le sui us whono mamalu. E nā na toi whamanatu atu a le whonga fitalai. O ngaruenga uma wata oto atu mo iloilonga komiti wha parlemene. I le te tau ona tala noina e tusao e inga le tato ngaruenga. E mawhai lava ona reference ia iloilonga sui mamalu. Ai alo lofa ta oto le ano liwa mata upu se itoe li poti mai komiti. Ma iloilonga le parlemene mawhai ia isana whai unga ma wha maoni anga. O mai tawina lava martutoa o le whaonga ina foi o telefoni whea o tau a fionga o sui o mtanga ruenga I taimi o tau anumanga. Mor sila fia, na tuina atu le whatanganga o na le manatu e fiso o tai vave mai, ma au tau minstaid mta upu e mana o miaila o tau fiso swani. Pe tai ua whaonga wha solo ato ma ua whalave lave inai le vaai al fonga fitalai I taimi o tau anumanga o tato fono. O te lapata I ai, ua le to e whaonga ina se telefoni whea vea I te tono na mota I taimi o tau rumanga e tusa o tō la fono, le tau singa o le mamaru o le parlemene I taimi o fontanga. Ma le whaalo alo lava. O te tāpala o fionga le suis fono mo vai maunga whaa te tula e mai mo le whaawina o lau saunuanga, to e 5 fo iau minute. Afteitire le o fionga le whamwhitalai mo le avanoa. Pale au foi le tautenga, me se foi wa sau yalo taringa le sua le malu le palemene. O le nganga whaftai lau fionga, ma le fionga le whailau tusi, ma le tato official fono. Ia tautua whaawau o wale, fono usu o le tato palemene. Ia whalolongia foi le sau noanga lau fionga, na yo au le
tau afianga o le tātou maota me se foi le whātonutunu wholau le tula whantu mau. Ia pe o le nganga tau watu le nei tu malo. Ia o le tulanga tu ngā pia ta oto a iai ia nisio vaenga sālanga ia nisio mtanga luenga ai whawhatailo whionga. Le toi umi foi. Au le i o atu whamtalanga nei tu malo lau whionga le. Pale mia le taitai le tātou malo lo ilalo le pale mene ma le office o whainga palota. Ia whamalulu atu lau whionga le ministao a inga maanga wsotai. Ia lau whionga foi le ministao pu le ngā tina e tu malo pa uia te au le tasio mana onga o le sio pito nuu o lalo vai sifo palisi. Ia ona uwhatupula ia mātou pito nuu ia o mautu foi lato whainga nuu. Ia te talo atu ai ma le whāloalo e lau whionga. Ia te whālta wala e ini tofi pule nuu ma ni sui o le mālo o te minei o lefe lafo ai o lato sui o le mālo ma sui tu maita. Ia te talo atu lau whionga. Ia seava noe ma whai eo na maua le tofi o lalo vai sifo ma le mātou pito nuu le pārisi ma le whāloalo. Ia no o mai lea lau whionga le tanga luenga o whainga pālota me se fuile whanau au. Ia o lewa ta oto sau nonga le whionga le taitai ul mālo o lewa mai a tō fia le tātou komiti sue. Ia e silta ua le vaenga le piona iai fui ia whātō whala inga fui o nisi o komisi pa inga taluai. Ia tō mānatu fui i sairiringa fui sa whātula i mei nā pa inga. Pa inga sūtolu sa te te whono ele whionga le lua punbal. A bea le whionga ngā ina tino minsta o le whono au. Pa inga sūwha le whionga o whailangi wholanga le o Pepesan Rivi. Ia o tūlai le whionga o nasa mesi minsta. Pa inga sūlima le whionga maiawa i o laitoma. Ia lo bea le whionga le teitai le tua ngaima minsta o le whono au. Whainga palota. Pa inga sūlono whionga yanga whiri patsela e te wati. A vea la whionga sa whapito minsta. Pa inga taluai, ia o lauia. Whionga tu Dr. Yeti tau le alo. Vea mtai te whono le komisi. Ia o telo nei komisi su e lau a whionga whongwhtarai. Ia mai ala to ilo ilonga, tui nātu kapineta. Ia o na te lea leo le teimi sa whapea ona tuina mai eli po te komisi nei e tono palimene. E ui o komisi eli po te sao kapineta. E se vai o nei tu malo. Ana au mai li po te komisi e su e nei tono palimene. Ona sufia i fo ile se fina ngalo palimene. Ona eli po te kapineta. Ona au mai leo te unga tula fono whainga palota. Ia e leo manino o palimene po a tonu vaenga na whaavai ai a te unga nei o tula whono whainga palota. O le tele komisi su e nei ele i tuina mai ala to li pote il palimene. A tula whono tau whaafi me te unga tuina mai. Tele ana lo lofi me le tau sanga muli a o lumana i el whainga palota o au. O le tele whaina o le fisilingia. Ai se au whaatu ai e ina tuina mai te unga nei. A o lumana i el whainga palota o au. O sa ili e masufi e fina ngalo palimene. O e taua o le fatu leo le. Tō finga o suyo i tu malo. Tu la fono o whainga palota. A o le toa sa tu la iei. O le tuaina tu ina mai. Malama i e palimene whautuanga le. Kumisu e sui. E mise fui whainga whaavai ua. Whata oto e te unga tu la fono o whainga palota. Talo atuali nei tu malo leo fiong. A whai o leo tofi tato komisio sui. Ia, pe mata ele mo se avanoa e tuina mai ai, ia me se foi le vawe tuina mai o le mai tau. Sa toa nisi o te unga pa inga taluai. Whata apel pa inga taluai. Ele iofi mai te unga i o tulafo no whainga palota. A fia i mali tu malo vai manga wha. Lea la talo toa ilo fionga ni mitstalo, fionga te tai il malo. Ia maua se avanoa e lauri liwa e komisio wa filfilia. Ia pe mwhai ona wawe maua mai li pote il komisi. Ia toa ai malato whautuanga e whai elfina ngalo mauta. Ia ua ole au tū leo le whainga whiwhiringa o tātou a vea mtai tai o tātou parimene mo le tātou malo.
tulafono yo whainga paloto. Ka utua nafi pui ngā ata i mawhale o maota nei. Ia mantua le loto na i tua a foi tai o whailangi le fōlangu. Ia whaftai o lewa, wawe pu el tātou wata. Le mai loa fina ngalo le atua, le tau masina nisi mal fina ngalo le atua i. Al mea sili whaftai o lewa pu el tātou wata. Ia pēna fitalai palau li po an po. Ia mantua e foi le loto le tamal nei a inga. Ia e uia sa vea ma rua i sui fifidia o le tu malo palau di. Ia lona sao foi le tawa mea ina le lua i palimene le tātou malo. Ia mantua i le loto le ia tautua foi o tama. Ia me se foi mana ia o ata ia na uofi mai le official fono iei le whongwhitalai le fionga awhamasanga whatu baili. Ia o ngā lue le fionga le maputasi anu na maro so whara. Ko teitei fono o komite o tula fono. Ia le fionga awhamasanga, le fionga au. Ia pale mai le fionga tole foa le au pepe. Toe lua mai niu te sui o lo saunot. Fionga le teitei o malo, bea mwhongwhitalai. Leo fionga le whongot. Talai ngā tolo fua. Ia, malia whenore sui o lo saunoa, vai mongo whalo e whau la vea whale ata tolu. La se me vi whasao te... Ia whamamala. La fo se whapopose 5 minuto le fionga. Suna malu o tele nei mta upu o lo toe. Ma nei fo whalongolongo on finangala. On whalalava. Ia. Ia, o le a whapopo le 2 minuto le sui na whale o minuto. Ia. Raftai ro fionga whawhitalai. Ia, whawhitai fwil tui o whaleata mani, taitai i whaluaina. Leo toi umi foi. Leo wa whamai atu le. Launga nei tu malo. Ia, o le ala le whawhitai, o lea sa. Au manatu le wholaunga le tātou pai inga nei, tātou pai inga suvar. Ia, pei whiona saunua nisi o sui, lea sa whatawhia solo pei o le. Nu o le atua. Ia, fio, ia, mese foi le. Le ato la au le tato palmene. Meis, whailonga le pule. Amo i tato na imato, amo mai il tate, ia whaftai le atua o leua, ta oto i langa tonu le whailonga le pule. Meis o le whailonga le pule la wafionga le whongwhitalai. Ia meisi ei le, tia whau o le malai le whau tu ngā tangia sa mo. Talo nei tu malo, ama talo ia lo tato pa inga suvat. Ia, lewa, tātou tō ai, leo tātou tō ai kanana. Lau fionga, te whalta wala. Ia, amatalia lo tātou pa inga suwalu lewa. Tātou whono osu, whono talatala ile. Tia whau le malaya, le whautu ngā tangia Samoa. Ia, whamai aitu leo le. Ia, nei tu malo. Ia, whafteitele lau fionga te itai le malo. Whaia ea fōina, tuina mai nei nuu ma nei tu malo, i al whafotupu fōi le fionga al Palembia New Zealand. Whaftai tele whaia, ma ualunga al whaaloalo le tātou malo, nei tu malo. Ia, whai whafonga mai le fionga tuisi nawe maunu tōtua, ia o mamana, ai toi pale mai le palota le lumanai, ia, mantua mai tātou nu. Ia, whaftai fōi a New Zealand. Le 5 wafe lea ia, te leitala ia. Sia maua rota lia ma le nganga whaftai. Whaftai New Zealand o lewa, maua lea se elen. Ia leo toi a mata ile splo ketu tātou nu. Ia leo ua whau tātou wafou. Whau tātou whautasi foua. Le la vaia polonga ili, aingal tai. Ia tātou maftanga i Australia, whaftai tele tōtou anga lei. Tātou foi spuni le tau ngofie, lo fionga te fono, tau manuao, mese le talenga limu. Pa ia le tātou maftanga, ia lo whamai, lo toi whaulisi tātou whautasi fau, ia le tau ngofie, talia ma le angang whaftaile, au mafola fo le tātou maftanga i Australia, whapena fo New Zealand. Ia whai uleo se leo nei tu malo, ia na yo mātou whawhengai ngā taulangi, tai tapo inga le sunga le whawhianga fo mai latu, whaltua ia lotu, sunga to ina efu mo whaltua ia hana,
Tātou pūlenga me mtanga luenga pia sifo. Ia sungal toina whātonu au waa, pista ma le whatua ia inga. Sungal toina ia mōri ma le whatua. Ia mālot talo. Whaftai talo, whaftai tāpua. Ia lau fionga pātele ma tātou whalelua I pālisi mla lovaya. Ia tainane tō fionga I pātele ma whaltua tātou whaltonu. Sa le ufi tō ngā fufu am tau fusi. Ia whaftali taimoli, tāpua inga le. Manuela tō tsui. Fio lau fionga la autostusi le kalesia metisi mulu nei. Ia lau sunga tuyoti. Ia whamalo talo tainane le tātou lau mua I la lovaya le kalesia sufitu. Ia whamalo talo whaftai tapu inga mau. Ia lo manui elfono uso le tātou I tu malo. Ia tele inofo I lalo. Ia pa ia o sio I tu malo na talo mai lau fionga le ministau tupe. Ia pe mate ia isi whamianga le tātou pesene le nupi wha. Ia nao tau toa tafa funga lau fionga. Ia pio le tātou sanga mai fo inisio nei tu malo manuia lau fionga fonga fitalai. Maua tō wha. Utu mai le langi tō wha lau fionga. Ia mesi wha fo ina le fono uso le pale menia Samoa. Manuia le nai tua le malu, manuia fo nei tua le malu. Manuia le tapo inga Samoa. Malo loina le tu malo vai monga wha. Taimo le avanoa. Lo whaftai sao noa vai maunga whai lo sao tu sol tātou tala whātau o tupe. Ia u whaafonga fo lo tu malo te le tu taulanga. Vai nga fo I o ia I sao noa ia wha malo tā pena.